Uba Thomas pasa ubari working president ka khanam ulapan pa wagajing kandet lo gajing tumu ka sarkar menerap pisah kilong yeng jagiti ka balaklat agajing jaga basingosi hatang sko ha East Gentle Hills. Daga bapensyai bagajing jaga hatang sko ka kam ka babian kabagaan kalamana bantray begitu ka balaklat kidai kibrangdon hakakam hakapor baja kani gajing jaga basingosi. Kakhanam kala kedau bak sarkar ketemu bansyem ya kepisau padba ba menerap cikitu ka bladon keti kambian. Ulong bakani kat kum ke jingong jungu kalong ka aka ka bam yahap ak senchar patba ka bakham sngu serkai kalong bahdu menta gidang la ban itu tang jipongot na kilai pongot palaklat ulong ba kitu ki ar pongot pat kiwan ne kilet che uba thomas pasa ulong ru bayo kini kibriu gidi buan negeri Bangladesh ng baka Assam kibrong bian chakane kejela ulong bagi don ke jing sosi alo ke jing klat ki para brio de ke jingli kalong pumno ke sarkar kan siau ya ki batre ya ke kambean bakani ke de jing pelut put pisau pat ba ka ba on amla ban pediang Ketua jinjia apa tang suku kadang illegal activity. But kibre ki bateri yang tu kita ya ke illegal activity. Illegally kita ya kam ga bomdi bateri ya ke bakaan ka pakai. Hoi ni don kada ka jing sneo ka jing do jong ki men sir ma ka jing lo bravery. Henry ka jing kali ka mi ang ne ba ka government ka jing ka compensate ya kibre ki bateri illegally. Pi te mo lada ka government ka compensate kibre ki bateri illegal temu ka encourage ya kali illegal activity kan kumbakan shu ay nuksano lada uway ubreo uwa mut balik tu awe gaye ukiu ka bling uha uyam no baka sokar ka compensation iu te kalong kamlong thamla do ta na ta daw ni suya hap kani ka jing persiang wut ban ong ban ya ay compensate ya kini ki breu ki bala khalak ngi sosi bagi lakak ada kamde guru kambar ban compensate kum ka ngi statement ba kidang la ban identify tang sawut na kini kilai khong di khalat cha khong dem tip ki bawan na kini che kini ki tem yo kini di Bangladesh ki wan waya asam wan chani but kini gibru kitip te begitu ya ka kam illegal kitip makiru teka jia no ka jingjia na ta ka daw mi oba ka government ni kan pedem kam ya ka pisah sampai ba berkompensate ya kibriu kiba don kti haka illegal activity kamlong ka ba ka jing sen siapa ba pada ke